Dobar dan svima i dobrodošli još jedan tutorial u kojem pričamo o vektorima. Znači imamo, već smo radili sabiranje, sada prelazim na množenje na pravilo paralelograma. Pravilo paralelograma znači zasniva se na tome što ovdje stavim vektor A, da ovdje postavim vektor B i samo ovo dopunim do nekog paralelograma i evo ga rezultujući vektor ide ovako kroz sredinu i to je naše R. Znači to su ta dva načina sabiranja i sad oduzimanje vektora. Oduzimanje vektora znači se radi po istom principu kao i sabiranje, samo što znači moramo ovako ide opšta formula, znači idemo A pa plus minus vektor B. Ovo je za ogleda naravno. I sad evo ga vektor A, evo ga vektor B. Nam se treba vektor minus B. Znači isti vektor crtamo samo na drugu smeru. Naravno i sad ćemo svi opet sve svodi na sabiranje vektora. Evo kao što vidite, evo nacrtat ćemo vektor B, vektor A i vektor B minus. Znači ovo je B minus, ovo je pozitivno B i ovdje ćemo sad samo da ih i sad znači moramo da ovdje ćemo da povučemo ovu rezultujuću konstantu i spojit ćemo ovaj vektor A i ovdje je R. Naravno obavezno crtajte ove strelice iznad koje ja zaboravim i znači što se tiče vektora ovdje vam je savršeno lepo objašnjeno znači kako se oduzimaju. Isto ovo možemo raditi i po principu trougla. Morat ću samo da izbrišem ovo sve zato što će nam smetati dok doradimo i princip trougla. I evo ga. Znači sada počinjemo da pišemo. Sada znači radimo po principu trougla. Crtamo vektor A, crtamo vektor, u stvari ovo će nam, da, ako se onako, imamo vektor A, onda imamo ovdje vektor, imamo na drugu stranu odavde, imamo vektor minusa, i onda imamo naravno vektor B koji se spaja ovdje i ovdje povlačimo rezultujuću konstantu R. Ovdje je B. I